ya Mariama ndax jema fekke mof na pam in andano dundo are mbir na do nay kana jeg jom mbir fo ya nyaaja in cerum a ci njum duqe gel lang to ba ino na fi anga ay tuk a wasan na fa ken an uciosan an na fa nyaaji pek bo maga takicin abi so cokum mbir ka de tay ad no pangati danga ngal wota ko de ngar o fi effort a fiegu dur kana fiegu effort ana nawo ko be banna ci nje fop no tena deta to buger o ñak ba ñak nga taga sayna ande akhira a fiya effort ko ka ñakka ito kaga ten redu mbir yi nakima ke batu gar encore no ne wax deug yalla waga no batu lay encore am dame pakker ndax mbinne ki def na itam fogami a jega kima gi mona meki mbinne ke yakara me anda yale mbinne to habe ay tam anda den te jeg ma ando wax deug yalla duq anu bo te jeg wate ciodina xay dengi man kam xelke way agi fa xelke xay meki def mbin alu ngolo yakar me len alu ngolo kamusum anda ay arima champion ndax no na basiro no amama lami roga yirmin ande meki mbin champion nga def maga it fogam fogme kira ifo maga yero ki dino kam mbin e subira men a jega na sutuna kima ya fadi duma khat pel ka ngar so ami anam nga yu ne ngor ko kam tan jaga ka wondo yor yu ne don to ko bol mekke ka dama khatu te dame bin mama aluyin me xa ngewdu te la ma jeg anje gënar we gënar wa ngatam te la me chor production te ngar umen ya ko te jaar fen ciom kenaten espèce me basiru afiatik de me da ñam ke ñam kinu wondo ya ta mo jofa me mo xotam man bin basiru te xafika mesal dan kaden ya gar may tam kan so ngor kembe anniversaire mek basiru le sa gare ñu fi radio le me njiro po denya basiru e mekke ke nan ma koy te naga jektude ya koko en lolong rek me ko wada xamalul titas os dembe tam koy to amara nom to kaga taxon me bo naga jektude la me aha e fa pamader ke xewna men asom anga mena alusar eva basiru sa te ci anun ngo xeli la guta njenye eva pamader ke xewna men asom anga mena alusar eva basiru sa te ci anun ngo xeli la guta njenye eva pamader ke xewna men asom anga mena alusar eva basiru sa te ci anun ngo xeli la guta njenye yes doni magangol a jega jeg ka anone wax deug yalla yi anone roga fiya o xat kam bi ne digante fi in lay o ci troga def parce que ki taxuna ten defi garagar pour xeden on digante ngeen kon o kigim roga fatwine njabana ki anone te ndoga fi no kino ndax on digante ngi xatuna bi ne fu bo gar wax deug yalla teranga fi na batna mu na fa kimale ya boy continuer eva pamader ke xewna men asom anga mena alusar eva basiru sa te ci anun ngo xeli la guta njenye eva pamader ke xewna men asom anga mena alusar eva basiru sa te ci anun ngo xeli la guta njenye waaw cior production nga xoti din encore foga muy day do maga ajega ka no ciom ndax itam i xegn la abug amat fa cior ga akoy rogo bi ci da xay nam gi man to cior yami yakarna ga ino to bugu adin xay e cior production nu ngara sumlok e binne dan gem nu lamta basiru sar e ami jon dan nu genarwe e cior production ngara sumlok e binne dan gem nu lamta basiru sar e ami jon dal nu genarwe e cior production nu ngara sumlok e binne dan gem nu lamta basiru sar e ami jon dal nu genarwe e cior production erik fu xale wa in bogu yaay e xani andir yam teranga fe e cior production erik fu xale wa in bogu yaay e xani andir yam teranga fe e cior production erik fu xale wa in bogu yaay e xani andir yam teranga fe e cior production erik fu xale wa
in bogu yaay e xane andir yaam teranga fe joko njal ya boy Fapa Doudou ñana ke esa layna ndax in we ndef na teɓandong sax wax dëgg yàlla ci ƴufa nga andim koy we andoona yee den maadu faak fa fede faak nga nekkima fertel a yottel fo ke taxna te gimel même sax o refanga to refiro o sereer ke a gimange rek ande a jega ka te njuñana o nangiloox ye andoona yee ye i ngarna me maade en coɗiran men te garna a xeɗadi ngoor ke o ga mete daltina na faap fe bo mete fatidna te watma ke andoona yee ten ref coor production a bug ummaadin nangiloox a kimale fapes xa ref cer ke Alaye Sene mi ɓeer uma rek alhamdulillah ga o baak cunge xa pox o baak cunge xa pox to mi ke miñ an ma mi ñëw seen to ox na Mariama Diop parce que Mariama Diop ka leyonge ku fu uma mbapax Mariama Diop o bon say anga njom ten doonu mbapax na cinges ayo ɗona fele doonin ndetes mfapox sogo say kam ngel axi xaj kiram maaba a jega kima ka andoona yee nami den fa ayu ciroor fa mari Khady Ndiaye den gimu den to anda den to wo lang to ngimaan na kima kaga i mbaru ngar de ndax itam wax dëgg yàlla o nge i njeg na waxtu mayatir nda koy xani ɓaatu ngar taga encore ndax Fapes Doudou nu yoɗan kat wax dëgg yàlla nda koy a jala jal ke taxna te gimel ndong nduudu refe par hasard tax te gimel to a reɗa kiino xa ando naye wax dëgg yàlla layaxumo ten nawle umo limna den xaye boga a katan fe roga coɗuna i ngeɗeno yaal ɓatin meen to koy a sigil a cere a fonk o fok a bugo pok a kima ke yoxna fogum Fap Doudou na jega ma de wa andoona yee e kete layna neno e maaga itam fogam foge a kinun ngimna tenane o xeke rexo ngenum i ɓaato ngar ya boy Alhaji Ousmane Alu Binta Dana Ter e yaam donga fapoye Alhaji Ousmane Alu Binta Dana Ter e yaam donga fapoye Alhaji Ousmane Alu Binta Dana Ter e yaam donga fapoye Alhaji Ousmane Alu Binta Dana Ter e yaam donga fapoye Alhaji Ousmane faga xa waago laya in no ten Alhaji Ousmane de jam ñaajo gon andim no ten tigna den fa Alu Binta jeg a jeg combat ma den nane Doudou donga fogang combat na de mbapto kaga waralu ndeysaan ndangan ne Kaolack kaga waralu kime gimel Alhaji Ousmane te Alu Binta ma Alhaji Ousmane i Dana Ter e yaam donga fapoa i njom Doudou i mbatanga no a kimaaga koy xaye o lakasum wa koy coɗa in ya boy e coor production a laye gimana me to i andeer e yaam ɓasil ne jeg ma mbine e coor production a laye gimana me to i andeer e yaam ɓasil ne jeg ma mbine e coor production e rik fo xaale wa in bogu yaay e xane andir yaam teranga fe ndeysaan te jufa cer lool yes ndeysaan xa ref ke andoona yee koy ndeysaan o nge i njeg'ina waxtu na émission fe xe bugo fak Fapa Doudou bo i laya dara d'abord wo xa ref ke andoona yee ten o ɓika ndax a jega kima andoona yee xaye wetanano ten puisque waage ñak itam te jeg ativina wala fo fi xoof encore xaye nam ga'tu am moofale fo ke te layna a jufa cer o ga'na jaaboot anda parfois leeg-leeg a kima yoɗel an kiro sax a kima la nama saxtu leeg-leeg ngoor ke sofantan ta suɓa ndeysaan ke foogona yee teno a suɓa ref kiran ndax kima ke ga tek ta tegit Fapes Doudou Alaye Sene ga me moof ma xuɓaama xuɓ sap ndax ke Mariama Diop a sutano don mole ande koy mérité oxin nda jega kima le andoona yee ten ref cosaanes a andaan to gimiran te refe Alou Ndour mbires Sindiane maya boy waga fata gari wo i mbiga ati ndam ci i ati ne Doudou ndong gimaye Alou Ndour mbires Sindiane a lamba njina Doudou ndong gimaye Alou Ndour mbires Sindiane a lamba njina Doudou ndong gimaye Alou Ndour mbires Sindiane Fapa Doudou ndeysaan a kimaaga gim ange o ref ngel Alaye Sene a kima leek te yodna ten firnoora xam a kima leke a kima leek te yodna ten firnoora xam yaaga mexey Sindiane le meek ndeɓanong nu laamtoona meek Sindiane le
leyem na ndok du nong lulta te mina ret ka yaga mi o korone Alou Ndour Sékou Ngouthia Babou Silla ino mbok u garam place i yera warga 100,000 francs i yeran warga meek groupe art tiganam barada yaga week ini ndeno yin a ngat a ngañ ƴiid ba mbadiid anda te mbiño lakas du dula ndok duutu a ñaala a yenga wallahi alay seen keke lang xa gid ka koy ke wegit ka ngid man xeɗanana roog xeɗan roog a ɓaato yoq xa ñisum a ɓaatanin miñanin men kam ɓaslum bo xatanum a ɗoqan ndax wene wagaamo lay mi tamu gon se ɗona den yoɗun saate le retna bo gambi den gimun ndax xay association Njom Ñaal Njom ne andoona yee mbajan te ref Njom Ñaal est ce que itam weeke andoona yee a ndefa cosaan to ancien gloire cosaan a gimkel maaga xay ndax a yif ngoonkeer te jegi comme na andoona yee xan o daaw jegeer ndax xana jar association a mbokatira den te njeg ka de njemna ƴim bo i mbetandoox faak itam ndax itam a foga teen i kaaga sax a waaganga jeg inchallah parce que leyna Mariama Diop a jega xa de lay janguta mbam o kiigimo mais nak xaƴa katan ne ten waagateerun o mosaare anda jangut fe démonstration ref ka i xaƴa de ƴimana nuun o ndik rek i mbetandoox faak mbaago o njiriñ saaxof njoko njel fa yaam anda me a ngimanga moom o moytuwange xan xa taka ngir do de joko njal Papa est ce que wegit ka koy no ke andoona yee wax dëgg yàlla a neewa a maya a jigda ina émission fe ga'a teen xooxu bo ande wax dëgg yàlla cor production itam a refa andoona yee wax dëgg yàlla cal ke a ñaaƴa a miñ teen lool koy a fi'a teen cosaan a fi'a teen ke andoona ten refna adano seereer itam xa wegit ka jegaam a jeg o ɓees onqa andoona yee ka na bug am trop a fo ɓiin o camnes ngiman ko kate faak te lay ame ana mbara anda Sadio bugel o sum te lay xana ga anu ne ba cooxaluna kiɓeto anda me cooxirana nuun i a waagano ɓekteer e weec mama bisaan ye ngimana a Sadio Diop e fapama de ro njirñonga nuun a mbaale ma i ngen na ye e weec mama bisaan ye ngimana a Sadio Diop fapama de ro njirñonga nuun a mbaale ma i ngen na ye e weec mama bisaan ye ngimana a Sadio Diop fapama de ro njirñonga nuun a mbaale ma i ngen na ye e weec mama bisaan ye ngimana a Sadio Diop fapama de ro njirñonga nuun a mbaale ma i ngen na ye i njokama njal Ya Boy Mariama ndi koy xa wegit ka moxo ɓata o sante a nuun rek xeɗa nuun a roog o yaal fo ture Mouhamad o toke nu ñaaca o ndoka teen na jam sutooxa teen na jam parce que content nam a paax nun ngaru bo meke mbugaam rek bo nu cungaam bo ga waxtu fe i ndefna xeɗa nuun a roog o yaal te fiya nuun jam fo wod fo muc fo xuuɗ a fexi wala to mutu wasakta fajana nuun aajo ke o toke ndokoxa teen na jam sutooxa teen na jam na barke in fo yaaloxe i yaakaar na laye munum kun bug nam paka no sagat xabay nu rek mu lay amin 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 ya rabbi yam ka i njula rek ngeɗana doomi adama ke fop ngeɗana a nuun calli ke roogam ñana nuun teen ta ɓaata wodole nu njeg teen o xuuɗ na barke Alxuraan Karim joko njal Ya es Mariama Diop joko njal Fapes Doudou Ndong joko njal Thior Production TV a fodna caméra fe o pog no i lajis na fog no micro le kono fogolen internet ke ken i ñeem nun koy meke na saate fe o sum i yonin fa ya in fa faap in laya nuune inchallahu rabbi in wiccoɗa num dig daje na émission fa lakas na saate fa lakas joko njal abi so cokum